Yes, reka tubasuhuze mwebwe mwese muri ahatandukanye hisi mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya wo kuganira ku makuru ya siporo akomeje kuvugwa hirya no hino ku isi. Rero wowe wahisemo kudukurikira kandi wahisemo kubana natwe, turagusuhuje kugira ngo ukomeze ugire ibihe byiza aho uri. Rero uwo bimeze neza abishimira Imana ko Imana ikomeje kumufasha mu buzima bwe bwa buri munsi, kandi n'uwo bitameze neza hari ibyiringiro ko uyu munsi bishobora kutagenda neza ariko ejo bikagenda neza kubera Imana. Buriya igishoro cya mbere Imana iba yaduhaye n'ubuzima. Iyo ufite ubuzima uba ufite ibyiringiro ko uyu munsi kitagenze neza ejo bizaba bimeze neza. Rero tugiye kuganira ku makuru ya siporo ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Amakuru ya siporo ni menshi cyane kandi ari kuvugwa mu buryo butandukanye hirya no hino. Rero amakuru ya siporo uyu munsi turibanda cyane cyane ku ihamagarwa ry'amakipe y'ibihugu. Murabizi ko turi mu myiteguro ya nyuma y'igikombe cy'isi. Rero abatoza b'amakipe y'ibihugu bakomeje guhamagara abakinnyi babo bagiye bakina hirya no hino ku isi ku migabane itandukanye. Rero muri iryo hamagarwa harabamo gutungurana kw'abakinnyi twari twiteze ko bahamagarwa ntibahamagarwe, hakabamo gutungurana kw'abakinnyi bahamagawe ku nshuro yabo ya mbere. Rero ibyo byose nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro cya siporo. Rero ni amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Jacques Ntungane. Tudatinze rero reka turebere hamwe amakipe uko akomeje guhamagara. Amakipe abatoza bakomeje guhamagara abakinnyi babo uyu munsi. Buri mutoza arahamagara, ubwacya ukabona undi nawe yahamagaye. Rero iki cyumweru habayeho guhamagara kw'abatoza benshi batandukanye. Nk'ikipe ya Argentine yarahamagaye nayo, yaraye ihamagaye abakinnyi bayo muri kubareba abo ngabo. Yes, mukurikije ukuntu muri kureba iyo liste muri komenti mwatwandikiramo ese urabona ikipe ya Argentine ninde yasize, ninde wagutunguye, wasigaye ninde wagutunguye uhamagawe? Ukurikije iyo effective urabona ikipe ya Argentina izagera hehe muri iki gikombe cy'isi? Yes, muratubwira. Ikipe y'igihugu y'Ubuholande nayo yahamagaye, ngiyo muri kuyireba aho ngaho kuri screen zanyu. Yes, murebe uko bimeze hanyuma mutubwire uko muri kureba abo bakinnyi. Iyo kipe uri kubona ihagaze ite? Uri kubona ariyo yakagombye guhamagarwa cyangwa urabona ntaho izagera mu gikombe cy'isi? Ikipe y'igihugu ya Portugal nayo yarahamagaye abakinnyi izakoresha muri iki gikombe cy'isi kizabera muri Qatar. Rero imyiteguro ku batoza irakomeje yo gukomeza guhamagara abakinnyi bayo bakina hirya no hino ku isi. Rero urabona ko Portugal nayo yarahamagaye, ifitemo abakinnyi bakuze kabisa. Bamwe bahamagawe nka Cristiano Ronaldo, ndakeka ko akeneye ko iki gikombe cy'isi agitwara kugira ngo byibuze nanasezera ruhago asige
ayihesheje ikipe y'igihugu ya Portugal iki gikombe cy'isi. Muramubonamo Pepe. Rero muratubwira mwese muri kureba ikipe yahamagawe abakinnyi 26 bazagenda bavamo nyine 11 bazajya babanza mu kibuga ndetse n'abandi babasimbura. Rero murebe namwe muze kutubwira uko iyo ekipe muyibona yahamagawe. Yes, ikipe y'igihugu y'Ubwongereza nayo yahamagaye ekipe murayibona Swad yahamagawe. Yes, ngabo abakinnyi 26 bahamagawe n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Sinzi uko babona, sinzi uko utekereza nimba ari bo bakwiriye. Ubundi ikipe y'igihugu y'Ubwongereza kubera ko Ubwongereza bufite shampiyona ikomeye mu yandi mashampiyona, urebye ushobora gusanga urebye muri no ekipe nta abakinnyi benshi bahamagawe hafi ya bose n'abakina imbere mu gihugu mu Bwongereza. Rero urabibona kapiteni Harry Maguire yahamagawe. Kapiteni Harry Maguire nubwo adafite performance nziza mu ikipe ya Manchester United ariko afite experience muri national team, akaba ariyo umutoza bagendeyeho mu kumuhamagara. Yes, murareba muratubwira nimba iyo defense ariyo yari kuba yahamagawe, abo bakinnyi bakina hagati, abo bataka. Urana ko ifite attack itari mbi, nubwo nk'abali mu Sterling nabo batameze neza mu makipe y'amaklabu yabo bakinamo, ariko urabona ko ni ikipe nayo ishobora kuzagera kure kubera ko cyane bo usanga ni n'abakinnyi bakina bose baraziranye, barahura kenshi muri shampiyona, baba bagiye baziranye nguko. Ikipe y'igihugu y'Ubudage nayo yarahamagaye German. Abakinnyi murababona bahamagawe ba Manuel Neuer bahamagawe. Yes, n'abandi murabona ifite timu nini nayo y'abakinnyi bazwi bafite amazina bagiye bakina mu maklabu akomeye. Yes, ngiyo ekipe y'Ubudage. Didier Deschamps nawe yahamagaye ekipe yiwe Le Bleu, ekipe y'igihugu y'Ubufaransa. Ngiyo nayo murayibona. Yes, abakinnyi bahamagawe bazavamo 11 bazajya banza mu kibuga. Murayibona ekipe y'igihugu y'Ubufaransa mon cher ifite attaque ityaye. Sinzi ko hari indi ekipe muri igikombe cy'isi ifite attaque nk'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Murayireba kabisa na attaque iremereye. Rero mu Faransa ikibazo ahantu hari nk'intege nkeya ni mu bakinnyi bo hagati. Abakinnyi bo hagati murabizi ko abakinnyi bo hagati murabizi ko bafite ikibazo cy'imvune cyane mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Ba N'Golo Kanté ntibamagawe kubera ikibazo cy'imvune. Na Paul Pogba ejo nahoze nsoma ari kwandika ngo Imana imufite indi migambi kuba atahamagawe. Ati nifurije ikipe yanjye amahirwe masa, nzaba ndi kumwe nayo kuva ku mukino wa mbere kugeza aho izagarukira. Rero ngiyo ekipe y'igihugu y'Ubufaransa yahamagawe. Ikindi gihugu cyahamagaye abakinnyi babo igihugu ya Brazil. Ikipe y'igihugu ya Brazil nayo yarahamagaye. Murayireba ni ekipe y'amazina. Ni ekipe y'amazina azwi kabisa. Ni ekipe tutanavugaho ibintu byinshi kubera ko ni amazina yose azwi mu maklabu yabo bakinira. Yes, ikipe y'igihugu ya Brazil ifite n'amahirwe cyane yo kuba yatwara iki gikombe cy'isi.
hano ku mugabane wacu wa Afrika nabo barahamagaye. Ikipe y'igihugu ya Senegal yarahamagaye. Yes, murababona abakinnyi bahamagawe ba Edouard Mendy, umunyezamu ikipe ya Chelsea barahamagawe. Ikipe y'igihugu kabisa ya Senegal nayo urabona ko iriteguye. Mu cyumweru gishize nibwo havugwaga inkuru yuko umwataka wabo kapiteni Sadio Mane yagize ikibazo cy'imvune ashobora kutazitabira imikino y'igikombe cy'isi, ariko mubona kuri iyo liste Sadio Mane yahamagawe. Biravugwa ko ameze neza, ndetse nawe kuri Instagram ye nabonye yanditse ko ubu ngubu atangiye kumera neza. Rero tuzajya kugeza kuri ziriya tariki umusore wacu hano muri Afrika ahagaze neza, yagarutse mu ikipe y'igihugu. Indi kipe yahamagaye abakinnyi bayo ni ikipe y'igihugu ya Uruguay. Ikipe y'igihugu ya Uruguay nayo yahamagaye, ngiyo murayireba aho ngaho kuri screen zanyu murareba abakinnyi bahamagawe ngabo ba Suarez, abasaza kabisa ba Edison Cavani, bose bari ready bahamagawe. Yes, indi kipe y'igihugu yarangije guhamagara abakinnyi bayo izakoresha mu gikombe cy'isi ni ikipe ya Poland. Kizigenza Robert Lewandowski, muramubona niwe uyoboye urangaje imbere ikipe y'igihugu ya Poland. Yes, indi kipe yahamagaye hano ku mugabane wacu wa Afrika, ikipe y'igihugu ya Maroc, Abarabu nabo baramagaye, ngabo murababona kabisa. Bari tayari. Hakim Ziyech bakinira Chelsea, ngabo ikipe y'igihugu ya Maroc nayo urabona ko yarangije guhamagara abakinnyi bayo, iri tayari. Yes, ngayo nguko. Indi kipe yahamagaye yarangije guhamagara abakinnyi bayo ni ikipe y'igihugu y'Ububirigi. Ububirigi nabwo ufite ikipe iremereye, bafite ikipe ifite amazina azwi mu maklebu nk'aba Courtois, nk'aba Lukaku, nk'aba Hazard. Murabona ko ni ikipe nayo iziranye ba Kevin De Bruyne. Ni ikipe ifite amazina aremereye, nayo ngiyo yahamagawe. Umutoza yarangije gushyira hanze liste y'abakinnyi azifashisha. Ku mugabane wacu Afrika tuhagarutse ikipe y'igihugu ya Cameroon, nabo yashyize abakinnyi izakoresha muri iki gikombe cy'isi hanze. Ngiyo liste yabo n'amafoto yabo murayabona, abakinnyi bazifashishwa muri iki gikombe cy'isi kizabera muri Qatar. Yes, ikipe y'igihugu ya Pays de Galles, Wales, nayo murayireba abari kudukurikirana. Murayireba ko abakinnyi babo yabashyize hanze, abo izakoresha. Muramubona barangajwe imbere na Gareth Bale. Ni umusaza ariko ufite experience. Abasaza baba bakenewe mu mikino nk'ingi y'igikombe cy'isi ibirimo guhatana gukomeye cyane. Rero nuko nguko bimeze. Yes, indi kipe twavuga yarangije guhamagara abakinnyi bayo ni ikipe y'igihugu ya Croatia. Muramubona Luka Modric captain uba rangaje imbere. Nayo ni ikipe yageze muri no mikino ya UEFA Nations League yitwayemo neza. Rero murayibona ikipe y'igihugu ya Croatia nayo yarangije gushyira abakinnyi bayo izifashisha hanze. Indi kipe yes yashyize liste izifashisha hanze ni ikipe ya Denmark. Murayireba. Yes, yobowe na kapiteni Christian Eriksen, umukinnyi w'ikipe ya Manchester United. Yes, ngiyo rero
nabo ngabo abakinnyi bazifashishwa mu gikombe cy'isi cy'uyu mwaka. Indi kipe tugarukaho ni ikipe y'igihugu ya Espagne. Ikipe y'igihugu ya Espagne muramubona umutoza yarangije gushyira abakinnyi azifashisha hanze. Mon cher, ni ikipe nayo itari mbi, gusa ino kipe habayemo gutungurana cyane ko abakinnyi batahamagawe, nka Gardien David De Gea, umunyezamu mwiza kabisa, umunyezamu mwiza ku mugabane w'Uburayi, umunyezamu mwiza muri Premier League, ariko Luis Enrique ntiyigeze amuhamagara. Ntago tuzi impamvu, gusa amakuru aharavugwa ko bano bombi batajya bavuga rumwe, ntibajya bumvikana. Rero ntago tuzi nimba ariyo mpamvu batamuhamagaye, kuko ntago ntekereza ko yaretse kumuhamagara kubera ko afite performance mbi. Mwese mujye mureba imikino ya Manchester United, imikino myinshi Manchester United irokorwa na De Gea. Rero ntago yahamagawe, n'abandi bakinnyi barimo ba Thiago batahamagawe. Yes, sinzi rero ino ikipe ya Espagne aho izagera. Ari ibinyamakuru bimwe nakomeje gusoma byandikaga ko Espagne itazarenga amajonjora. Gusa reka tutega amaso. Ngiyo rero ikipe yahamagawe yagiriwe icyizere n'umutoza. Yes, rero ayo niyo makipe nabashije kwegeranya, n'abandi bakomeza guhamagara. Turakomeza tugende tubibagezaho umunota ku wundi. Rero mu yandi makuru, ni tombora Champions League yo mwarayibonye ko hagiye habamo gutungurana cyane. Champions League mwabonye nk'amakipe nka Paris Saint-Germain izahura na Bayern Munich, nka Liverpool izaba yakiriye Real Madrid, na amakipe y'amazina aremereye. Yes, andi arasanzwe ni Leipzig izaba yakiriye Man City, ni AC Milan izaba yakiriye Tottenham, ni Inter izaba yakiriye Porto, ni Dortmund izaba yakiriye Chelsea. Yes, ngayo nguko rero ayo makuru ya tombora ya Champions League yo mwagiye muyabona. Ndetse iyo tuvuze Champions League tuba dukurikijeho na Europa League. Na Europa League nayo tombora yarabaye, imwe mu mikino ikomeye yatunguranye, bishobora no kutazanamera neza kuzabona ikipe imwe muri zo iviriyemo hano. Ntago bizaba ari byiza. FC Barcelona izaba yakiriye Manchester United. Iyi ni match nayo itazaba yoroshye, kubera ko ni amakipe yombi akomeye, ni amakipe y'amazina. Unarebye no kuri ino liste yo muri Champions League, niyo makipe ubundi izi zakagombye kuzahurira finali, kubera ko niyo makipe y'amazina. Ako murabona ko na za Juventus zirimo hano, izaba yakiriye Nantes. Ni imikino leta zaba yoroshye. Yes, nkuko mubibona. Mu yandi makuru, murabona mu bakinnyi b'ikipe ya Brazil bahamagawe. Ubundi ikipe ya Brazil ifite abataka bagera muri 5 bakomeye bakina muri shampiyona y'Ubwongereza. Muri abo bataka 5, 4 barahamagawe, hasigaye umwe ni utarahamagawe, Firmino, umwataka w'ikipe ya Liverpool. Ariko abandi barahamagawe nkuko mubabona aho ngaho. Yes, ikindi nkuko nahoze mbibabwira ko ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ifite ataka iremereye. Mundebere abo bakinnyi, mundebere namwe iyo atake, mumbwire ko hari defense izayitambika imbere na atake iremereye kabisa. Yes, reka rero tutegereze
tuzarebe ibizavamo muri iyi mikino. Yes, nkuko mubizi turi kuwa gatandatu, turi muri weekend. Uyu munsi shampiyona y'Ubwongereza irakomeza, reka ariyo tugarukaho umwanya mutoya cyane. Mu kanya gatoya saa 9:30 Man City iraba yakire Brentford. Saa 10 zuzuye, saa 12 zuzuye Bournemouth irakira Everton. Saa 12 nanone Liverpool irakira Southampton. Nottingham Forest saa 12 irakira Crystal Palace. Saa 12 nanone, saa 12 hari imikino myinshi. Tottenham iraba yakira Leeds United. Saa 12 nanone West Ham irakira Leicester City. Saa 2:30 Newcastle ihagaze neza. Newcastle ifite abakinnyi batatu bahamagawe mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza kubera performance ifite muri no minsi. Newcastle irakira Chelsea. Yes, saa 2:30. Saa 4:45 ubwo amasaha ndi kubabwira na ya hano Nairobi. Saa 4:45 Wolverhampton iraba yakiriye ikipe ya Chelsea. Ngiyo imikino dutegereje kuri uyu munsi yo mu gihugu cy'Ubwongereza, shampiyona iza gukomeza. Rero ku munsi w'ejo ku cyumweru hazaba imikino ibiri, aho saa 11 zuzuye Brighton izaba yakiriye Aston Villa. Aston Villa iherutse kunyagira ikipe ya Manchester United ibitego 3 muri weekend ishize. Hanyuma ku isaha y'isa 1:30 ikipe ya Fulham izaba yakiriye Manchester United saa 1:30 z'ejo ku cyumweru. Ayo ni amasaha ya hano Nairobi. Rero amakuru nayo ngayo avugwa ku mugabane w'Uburayi ndetse n'andi agiye atandukanye abari ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Rero turabashimiye mwese twabanye, dushimiye ko mudahwema gukomeza kutwereka ko muri kumwe natwe mu byo dukora, mu biganiro dukora, mu bikorwa byose dukora. Rero turabasezeranya ko noneho tugiye gutangira siporo neza. Tuzajya tuyikora umunota ku wundi, muzajya mubona byibuze update. Wowe utarakora subscribe nagusaba kuyikora kugira ngo icyambere uraba ushyigikiye, icya kabiri uzajya uba update ku biganiro dukora bya buri kanya. Rero ndabashimiye mwese mwabanye natwe, ndabashimiye mwese mwadushyigikiye mukaba mwakomeje kutwereka ko turi kumwe. Rero Imana ibamugisha, mugire weekend nziza, ibamugisha. Ciao ciao.